Hüseyin'i mektepten aldığı dersle ona karşı o direnişini sürdürüyordu. در اون زمان در دوره جوانی و نوجوانی توفیق این رو داشتم که در گروه سرودی که در محضر ایشون سرود می‌خواند حضور پیدا کنم، اما این حضور با دیدن اون نور و سرود فراموش شد که برای چه کاری رفته بودم. محو در جمال و نورانیت این فرزند سیدالشهدا شده بودم. Ve Allah'a şükür ediyorum, o dönüşün ve o karşılama merasiminin içerisinde o imamın huzurunda şiir okuma lütfuna ve nimetine و یادم و فراموش نمی کنم شاگرد دیگری از این مکتب امام حسین رو که با عناد و دشمنی دشمنان در اثر انفجار بمبی بدن او مجروح شد، بیهوش شد و او رو به بیمارستان برده بودند. در بیمارستان اولین بار که به هوش آمد وقتی خون خودش رو در راه خدا داده بود و تا مرز شهادت پیش رفت این جمله رو گفت: unutmuyorum, bu mektebin şagirdlerinden biri, fedakarlarından, aşıklarından biri, ta şehadete yakın bir yere kadar fedakarlıkta bulunan ve bu uğurda, bu yolda yaralanan o şahsiyeti hastaneye götürüp ve hastaneye götürdüklerinde hastanede kendisine geldiği zaman ilk söylediği söz buydu. این شخصیت که شاگرد امام راحل و رهبر فعلی انقلاب هستند، ایشون وقتی به هوش آمدن در بیمارستان از اون پزشکان سوال کرده بودند که آیا من با زبان و قلم و تفکر و مغزم ادامه این مسیر حسینی رو میتوانم بدهم؟ آیا اون صدماتی که بر من وارد شده به این مسائل و به انجام وظیفه من لطمه‌ای نخواهد زد؟ O inficar, o patlamadan sonra yaralı bir halde hastaneye götürülen ve daha sonra kendine gelen bu mektebin ve imamın yetiştirdiği mumtaz şahsiyetlerden olan rehberimiz o gün kendine geldiği zaman onu tedavi eden doktorlara söylediği söz buydu: acaba ben bundan sonra fikrim ve düşüncemle, kalemimle bu Hüseyin'i mektebe hizmet edebilir miyim? یعنی این مهمترین نکته‌ای بود که در ذهن این بزرگوار در اون لحظات حساس و خطیر آمد. Ve o büyük şahsiyetin zihninde o hassas anda zihninde bulunan en önemli noktalar buydu. این حدیث رو هم در پایان سخن حضورتون تقدیم می‌کنم که امام محمد باقر علیه السلام در توصیف و توضیح کلام الهی بیان فرمودند. Bu konuşmanın sonunda İmam Bakır'dan bir hadis okuyarak bitirmeye çalışıyorum. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. فرمودند اصبروا علی اداء الفرائض. Ey iman edenler, sabredin ama yani farzları yapmak yerine getirmekte sabredin, direnin. و صابروا یعنی صبر کنید در اذیت و تهدید و محدودیت هایی که دشمن شما ایجاد میکنه. Düşmanın tehditleri karşısında, tehdit, yokluk karşısında, eziyet ve işkence karşısında sabredin.
و رابطو یعنی ارتباط بین خودتون مؤمنین و محبین و شیعیان امیرالمؤمنین برقرار کنید و ارتباطتون رو با امام زمانتون محفوظ و مستحکم بدارید. Ve kendi aranızda irtibat ve diyaloğu kurup irtibatlarınızı güçlendirin ve imamımızla olan irtibatınızı çok daha fazlasıyla güçlendiriniz. که یکی از مهمترین درس‌های عاشورا و کربلا این بود که اول امام زمانت رو بشناس و دوم او رو همراهی کن. Aşura derslerinden bir tanesi de budur ki en önemli ders zamanın imamını tanımak ve onunla beraber olmak. امام علی ابن حسین ابن علی امام سجاد علیه السلام در همین روزها در همین مسیر معرفی امام زمان به مردم این گونه می‌فرماید به اهل کوفه. İmam Zeynel Abidin o imamın yani tanıtılması Kufa halkına şöyle buyuruyor. منم علی ابن حسین ابن علی پسر آن کس که در کنار نهر فراتش با لب تشنه سر بریدند. Ben Hüseyin'in oğlu Ali'yim. O Hüseyin'i Kerbela'da Fırat Nehri'nin kenarında susuz bir şekilde başı kesildi. منم فرزند اون کسی که حرمت او نگاه نداشتند. Ben o kutsiyeti ve hürmetine riayet edilmeyen kişinin oğluyum. مال او به غارت بردند و خاندانش به اسارت گرفتند. Malı ganimet alındı, çocukları esir alındı. و این برای ما خاندان که اهل بیت نبوت هستیم افتخار است. Biz ki Ehl-i Beyt hanedanı için bu bir iftihardır. وای بر شما چگونه به رسول خدا می نگرید در قیامت زمانی که به شما چنین میگوید. Yazıklar olsun sizlere ki ne zaman ki peygamber ve peygambere ne şekilde bakacaksınız ki size şöyle dediği zaman شما مردم خاندان من را کشتید، حرمت من را حتم نمودید، پس از امت من نیستید. Sizler Ehl-i Beyt'imi öldürdünüz, onların kutsiyetini ayaklar altına aldınız, sizler benim ümmetimden değilsiniz. خوشا به حال همه کسانی که از راه دور و نزدیک در این خیمه حسینی زیر این پرچم نورانی حضور پیدا کردند. Ne mutlu o kimselere ki uzak yollardan siz gelmişsiniz ve bu Hüseyin'i çadırın altında toplanmışsınız. از اینکه توفیق داشتم نام کوچک خود رو در کنار نام بزرگ شما سروران، برادران و خواهران ثبت کنم و در این محفل نورانی حضور داشته باشم، خدا رو سپاسگزارم. Allah'a şükrediyorum, siz değerli kardeşlerimin yanında naciz ismin de Hüseyin aşıkları olarak yazılmasından dolayı mutluluk duyuyorum. از اینکه وقت شما رو گرفتم و از اینکه به زبان شما نتوانستم با شما سخن بگویم عذرخواهی میکنم. Vaktinizi aldığımdan dolayı dilinizden size konuşma yapamadığımdan dolayı hepinizden özür diliyorum. برای سلامت و توفیق خودتون عظمت اسلام و مسلمین پرچم حضرت سید الشهدا بر محمد و آل محمد صلواتی نثار بفرمایید. Biz de değerli hoca arkadaşımız Seyyid İsa'nın teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.